Ko perlok nyalak na sa isin na video. Kaya kuno baru ya saya kan ya bit udah yan. Kaya video untuk sini kan ay kita right review ka 1 month review jo ka entok bangla long ship na kan kadon ha kan ka tigas entok pama net naslit chicken long batay ti kay ka jingkut kay ka jingbang kay ka punya kuno steering kuno brakes kuno mitar wewe no sedang mah yang sedang sana ka tayar kadai banak maka 170 by 180 by 12 mah dong di size ka bahe tayar bagi dong ki DRL LED headlight kadang ke smart connect ko mga layu mga naga smart connect kamuntoy pi kana smart connect ni kam saya ka biang mo barong cekmat ang kam daler ko data fidan ro una meter berarti no digital meter mo to meter basi tamalong pio benefit ono meter ada mensni na ada de permit ro kasay be kana kam khendra de permit na mensni ra de permit kana sai shoot de mensni ka kasay be kana vi yang pinang ipe bende ka dum dah kasay be tambah te kadang street mode atau race mode maka race mode pinyo 100 above weight sispa sana mereka top speed te street mode pada pinyo tang 90 last te do kill switch start button itu latih ni kiming gitu kiba long gitu ki major gitu mo te flop tam nga yuk dong ne baik unero bomler sana ulat une lekine gichi lekindit ya bakasit akan fitting baru kasit seperti itu mana ngamlau kasit deh seperti mau ini wait elak kamang ini dong gap kini ya disadvantage babak ana ba usalenser usawa salenser ngamtip nakadawi usawa bat ngam so tenan so bang ranyaro along banyak kali barimbi ba so paba cak apa ngam so tenan bagata ka salenser te bat ka power company ya pi menta ka power kalau ngomno power jangan ka entok mah ke street mode ada binya ke street mode tak bisa no kerak tarak kendit tok tangkat tu kerak dia ada VI race mode ang kerak boleh ba ka klan bor hapi pemtang up ba si second kan on ba tu kalau onang pe menta pe tang tok pina accelerator ba break tok tu I full accelerator kan rak pe PE that's the power of race mode. Kaya nya sakmat kaya nya arna sakmat nya race mode nya street mode street mode be nya ngan batai piknik kan sai kat bala ban batai mah tera ada pi so tana kan ke video bang senang aku ne so bahaban I like but komen mah te ada ko pi ko jing yarap mo long ban yarap nga support nga te su long yarap subscribe ke mo kat ban ke video nga yarap pe na support ya tip kadur penidur tas niam tip tian ai like review fi menolong tentang song armut da kam hibi yang test mah kata kam last top speed dengan street mode mah direct $60 65 kam balik bun kana ga street mode along ga sim pickup slam mami banyak aerox kana ngak kana bahaka initial tapi launch bayam tapi kana ga race mode launch kana ga kam speed kana ban aerox sibun ba arsekan lah sekan kana ngak kana ban i ka aerox din dia flip shot kamera mentang kontrol besak mat mah sok batai batai sekmat mah mentang aso bengkam menit sai ya batai ba sekmat dia mentang batai fish pang ke break sama ke break dia ke break jangan gentok kalau ke ba ke biang hi bat dia nakmat nang ke break baik faltu ke break nakmat ke break jangan tok ke faltu katang ong syai nadin ke biang
kakam duna ma break ma nadin long ngarapun lu bagalus tama break nadin ngakambat sibun menakmat labat hibat 70% ka break nakmat rang kamantore pi ka pimskor bagayeng gas kuti pimskor direct bagaan berat depi di syabek dan break nang nang tu ma baik direct ma kada banyiang na ngabat ka break mat tama kamiang ra kayang ngalang kasuki pi kamde ka kipar mo giskuti ki baik dia bahaba na compare ko KTM na bahana compare ala fer sibuni te handling ma tamata bi handling mo galong handling na si number manta be na thumai tangi phara ampa XT kam khira baik manta apa XT kam khira stengal intisnu kam khira te manda kalari mang long daga kamu tayar na nakman te apo sampuan bufur ka khibe manta phapor kam khira tanyakan Pak steering ni sok kejut lah. Mulai dari stasiun. Baik. Macam turning yang dia nak ulang. Kami kata kan steering, ke TikTok, ke biang orang sedang. Bang isi tam lalu iu bapak. Misalnya ser bapak sound, tang tahi. Dan lalu kata pemeniang. Labuna komen sepanjang pemeniang. Ani sepanjang pemeniang bingarang so taklip itu ipor. Perang tumai tengah dan situ benar mah balik alik sadam ngalik tes katu kumpulin katu video lagi pisiaru teh katu ke video ngayo asan 10 kilometer teh dep nang tu pada service fast service ke bam kumpulin ada ke bam palat ke bam kumpulin kan gantong tengah sungara ke bam kumpulin hi teh ada fast service pada tempat apa la principal so second service teh fast service tengah ada untuk bah hadin city hadin artio ya tengah su baga company nga kam duna ban bam kam bam bun su tementar ada so second service tara kala kam duna su tara bam pnyang te tahi te ada pi le cornering ra ka skuti ka biang long on ban le keluar banyak keluar long tapi yai pe de bisim tan sim air long balong scam ni paling kemai kita ada nak cakap na benar kita street food. Kenapa kalau ada semua kita? Dia tekan ini jadi isu, katanya